Kurumjari ngasigi talk show su miyang tabiri ba mayam punamak taramna oksari ngasigi talk show sigi akoina thamjari ba topic si leprosy hairiba hiram asidani ngasigi akoigi thamjari ba topic sida akoigi panelist oina lengsinduna lebiriba ngasigi expert asi aikoi state leprosy officer oina lebiriba adakoi national leprosy eradication program Manipur ki state nodal officer oina lebiriba aikoi kai khamnadariba Dr.Salam Bocha Singh ahamada Dr.Salam oksari Dr. Ahan boy laksaning basi akoina leprosy haiba laina si karama makhalgi laina oidoino aduga hairiba laina layongsi aikoi karama makhalgi bacteria singa thon mano aduga ahan ba hogulakpada magi laung singsi karmaina tawi having matang soida ahan boina thambiyo ani thamjage leprosy si ihan han ba maktada leprosy si khoi mioi ba khoina thengnarakpada khwaidagi ariba laina singi manungda amani haidi recorded anaba singi manungda leprosy ba anaba se khra chronic oiba makalambi anaba oibanina adubu hariba anaba se bacteria makalamna sandohan bani Mycobacterium leprae haidana bacteria makalasina sandokpani longna gan balaina amadi oiragasu yam hen hekta pakhatningai oiba anaba amadi natti kaino di yam thune heta longna gan ba yamna hena yang longna gan balaina amadi oide toigumba sung leprosy si kairigi damakta mayamna yamna kinarino matamamada yam kinaramino haragadi leprosy si Pajana matam chana yang haudradi, pajana matam chana treatment ta haudradi, haksangi kayata soinai han bayayab. Maduna maram oiraga leprosy ka loina riba mioi singse matam amada yam nathai biba, adigi tokai na thambiba, mayam punba tinba yawhandaba, aduguma mayam ama leprosy na loina riba leprosy na halip na riba mioi singna thengnayab. Koi discrimination, stigma discrimination je maram di ingsa deformity duna maram oraga matam amada yamna effective oiba treatment je laitringai dadi do hojikti yamna afaba makalgi anaba du phananaba hidak leire hadi hojik ngasi ngarang tholok panate 1983 gi swaidagi haitara 80s dagi ali 80s dagi horaga multi drug therapy haidna sigi se lakpadagi di adukki matik phabagi changse wangkal MDT se lakpadagi adumakpu ngasi bokta leprosy se hek panbada hek tabda yamna kinaba yamna stigmatize toba pot ama oiba mafam khradadi dum oiriba hadi chawkhalaba lebak singda bongni ko aduga leprosy gi yamna peculiar oiba leprosy tholiba mahik se Mycobacterium leprosy gi hadi yam peculiar oiba magi keno khra le mong mataw khra Masi ngasai panjabdong yam thu neta yang longnabadi nate magi incubation period haitare hadi mahik se kanagumba susceptible oiba mioi amada mahik se changhraba matung layong oina uthorakpase sahi on an average sahi manga daina tere phok changba yai adu infection to matungda hadi mahik se changhra matungda adusu susceptible oiba mida mahik se changiba khudimak laina layong tholakadong nate ko simisu sima tangsida panjaning base aduna incubation period che even chahi kun bhok changba yaweba haiding mahik se ngasi changren lawraga sahi taragi matung kungi matung tholakpa bhok adugumba gi record layeb haidi report mayam ama ado changriba kanaguma ma leprosy mahik se thengnagre hairagasu chamada mioi maudra mangadi matomda ngakthok sabang ambagi keno yawse haidi aduk hakna pakhatningai su oidaba anaba mane na itsmain thamjage yam kanna pakhaningai oiba adugumba lena amakakti natti haibatare ne hoi tawbada bunga saigi magi deformity du number morga stigma tawbasi wange hoi misconception yam level lana thajaba ma yam mamang thaktagi lakpasi ngasi bhokta dum kharadi dum yam hena handhare haga su kharamakti dum thengnariba haidi anaba sigi maram sida lana thajaba haitar haidi leprosy si hek phabangamde haigumba hari posi di lalini phabangamba poni leprosy si mamang thaki magi pap na tohonbani kain hek haibagum natraga lai gi sap na hek tohonbani haigumba adwaina lana thajaraga sum chathibase masi sum thokna ba hona bada koi mayam ji punna khangmina ba ma darkar leiriba hariba posi mahik amana thonbani Mycobacterium leprae haiba mahik sina thonbani hariba si sor honjan bada kanagumba leprosy pa aba leprosy naraba mioi treatment tawdriba hariba mioi sina lok khudorokpa hakthi khandorokpa
adugi posi da yaw ko dini droplet infection ne ba portal of entry su naton sor hanjan ki ba kano si yaw ki dini portal of exit hai tar mai se na ba mi du dai mai tholok pa su naton gi lambi si da hai sor hon bai lambi si da thok toi ne mode of transmission se hoi hoi ado koi body test to ba khot pa adugum ba gi masai doctor na jo habi ba do koi gi stigma and koi gi discrimination gi pot se ma gi mo to uru ba gi phau ba adum ba amakha oi bani na ai koi na sai gi mode of transmission se khang da ba sina su wangan ba gi pot ama oi bra sin mani adumak ne haido aduna ni na sai gi ai pumna mak amuk na hongna na kari gino leprosy mud khare kaina khana ba syo ba misconception me amam le leprosy bu leiri bra kaina hangak pa yawe ba leprosy hoji mak leiri matang da koi manipur gi oina manipur gi le status ta kha thambi du hoji ki oy ba leprosy gi se kaya yamna leiri ke na pan ba da ai manipur gi matang se lak tringai da ai di global gi world gi oy ba kaino ka picture am kha ai thamjage leprosy se chahi khudingi adum around 2 lakhs kumba gi chang se dum hadi country mayam sin 120 WHO gi makada leba 120 countries mukta gi dum report tawriba high risida 50 dagina 60% mukse sometimes 55% contribute to yawi sometimes 60% bu yawi India na contribute to okay haiba world gi oni yengakpada world da prithvi gi mafam leibak singsi manung da khwaidegi hena leprosy contribute torisi India Indonesia Brazil leba ahum sina yam chaungna contribute towe aduna haibadi khoi India gi population si aduki matik yambani na housing leprosy dum sahim da lakh ama ga lising kun sumaina adum puthoi haidi thengnari ba aduga Manipur gi oina thamagadi laibak phaba ma haitare ekhoi Manipur dadi case masing se yamna di leitre sahi mada tara trama thoi trying to sumaina for the last 2-3 years ago sumain thoi adu kuire sumai gi sigi level sida leire ise leprosy da handak sahi gi haitare akhoi gi leprosy gi program ji gi matungina new case sahi mada kaya puthoke haibasi koi parameter se kamai yenge da sahi ma hoba gi April gi tang amadagi horaga mathang sahi gi March ki tango trauma thoisi boki manung da phangba singse new cases hai okay ekoina haidi no na phangba hairiba se leprosy narba mi treatment amuk ta phangdriba mi hida amta chadriba mi si oidoine new cases hairagadi adu akoi Manipur da ngasi boki tarik ta tang mamang sehi 2024 gi April gi tang amadaina ngasi boki tarik sida ngasi February gi tang to si boki tarik sida masing tarani thoi leire Manipur gi oina anova case ni ko hajari si anova trying thoi si manung da pausi vacillary haina khoi gi yam hena di sathi da leprosy da su category ani thokna khadoi WHO gi guideline gi matung ni na pausi vacillary haisina mahik yamna masada yaudaba magi skin da lesion yam da ba haidi skin da patch labels do amadeina manga bhoktang oiba singlim ta involve to da mahik to khoi gi AFB na khoi acid fast bacilli mai se khoi skin gi sigi na gi sokte kitang le laga yeng basida mai se uba phangda aduguma makal ama leri yam hena sathi da ba moi se taruk yawe trying to si manung da taruk amana ngasai multi vacillary hai se kitang hena mahik ki saruk hena yawa longna bagi chance leiba moi se taruk yawe adu pulapna trying to aduga ngasi phokta hoji ki hai tare treatment se other cases kawai ngasai group amana horen treatment da ekari no anoba case na taram mari ni trying to ni khatang ha ga treatment under treatment na che mi ku mari lei hai je na hang pa question ama lak pe ai si matang da ai kenu ma thamsa hoge other cases hai ngasai gi defaulter oibe ai haidi hana mati ma char maga suhi da ba adu moi sing se other case ta chingene kai gi no da leprosy gi program gi national leprosy eradication program gi matung na case hanjan na register tawdana ba ko haidi re enter tawdana ba re register si new case na sum chat le ga masing si sum kainu leidoni na hari ba other case ta chingdoi se default to ki ba madi chaba si horamaga mapung phagi da ba moi se amu restart to ba darkar le ba hidak se moi se other cases haidoni relapse cases moi se other cases haidoni refer to ropa case kana gumba na ahan ba dose mafam amadagi hokre
state amadagi hokre aduga akhoi state ta ma se la ma gi thabak ki natraga posting gi oiro amagi oiro la ga lemhori ba saruk se akhoi sidagi chaba state sidagi adu sigi matang da panjaning ba na leprosy gi treatment se 100% absolutely free ni ko treatment cost ni ko adu India gi mafam ama heta chatpa kanda hari bi hindak si chaba yani adu doctor sai sida khoina khangjening bodi mayam ama leibo adu mathang je aina amlaksara kan da khoi ga sai doctor su takpi bado global gi oina leiriba khoi gi khoi leprosy gi kanwasida India na am saw contribution ama tawraga leiba si laiba phabanati haita number 1 ta ba si khoi gi MDT gi su leibire ko adu ga masida mathau ta ba hidak sing su liam na dum piri ni adu ba khoi na global gi leiriba magi data sida khoi India sina kari gi damakta contribution wanga tawi phim je mayuk lai no habi matang sai de magi reason ji kamai thambi ni sigi maram se sini khoina sigumba khanabagi tanja sida khoina thamjaningi se kari gino afaba hidak su phange leire matamam da leiram da bado treatment ha jisu free of course phange adu kari gino ngasi bokta sum India sina continue to leiri se hena masing se yam leiri se hargadi amana population yam yamba si maram ama adagi ani shuba khanaba yabada stigma se maga associate to stigma se pura lokthokpa ngamdaba mafam leiri haidi ngasai gi haibdo leprosy ne haidi kusta rok hai kusti thungba ka hainari aduga moisi naba mi singse ikai ba lotion ba ma leiri ba adu ngasai multivascular naba leprosy treatment to ba mi ama sum community to da leiragadi mana zum sandokpa gi por amadi dum leitoine ba ngasai incubation period to sange haraga su mai se yam hena thuna sandokpa natte haraga su potential source to leiragadi adum sandok leibagi maram mo oidoine adu amakhaka hai yamna maming leiba Mexico gi khoigi leprologist amana leprosy se karamba kanda loisan ba yaga da ge de khoigi laire bagi pangkhai se simuthat khra kanda leprosy se loiba yain haibadi leprosy na so andoi ji su ayambana khoigi economically kara weaker oiba section of the society se da ko moida so ole karigino haraka overcrowded oiba mi se yam pikhraba mafam ando mi yam leisan ba adagi magi immune status sisu sonba adi chabagi thakpagi pochisu watpa haitare malnutrition leiba adi magi economically sound oidragadi magi senthok lambi du yam leitragadi ngasai anaba dugumba anaba amsi irai laina su dum khandok kadoine na thengbada na ba su phawdab sibo adi ngasi torga hayeng heta dom tur na ba su natabani na adu mayam si sina dum contribute to du ne lei maram si doctor khoi gi leprosy na deformity le helaba adugum bagi si khakta da ikoina stigma and discrimination si leiba natana ikoi atopa leprosy na ta skin gi disease sing sena ikoi mapan thong gi saktam da ohongba lehan ba si maksio ikoi stigma and discrimination dum pok ta banati haita ikoi mioi bese adu hajiki sidek tang thaidora ga lakchaningi sena ikoi gi Manipur gi onasu hajik akoi case tara ga ni thaigum bese record tawraga leire ha no sida ko no sida sidani adu masigi manungda akoina sum tajabada apikpa angang yaung ga dobo male amagumba adu haisi akoina yam kanna su mapan thopo su nataba adegi lam chatana kotna tawba mi rona ba ko pasu sang yam nimi ba haijapa dare angang sidi sigumada akoi gi leprosy narak pase masigi indication si akoida akoi society kari lei en lobo ya gi masu yam matang saba akoi gi keno mane sigisi yamna maru oiba area ne khoina khanabada angang da leprosy nai hairagadi ekhoina khanba khangbi ga dose mayam mi pumting na khangbi ga dose leprosy hoji leiri haibani transmission adum tawni sandu hi haibani leprosy hingi haibani sandu i haibani angang mapan su yam chathok triba adigi imung dagi hendok triba natraga magi chaliba school adai dagi hendok triba angang amda leprosy nai hairagadi community du da leprosy naba maroina longna ba yaba ngasai multivascular haiba se sigumba community du da treatment tawdaba patient leiri haibani sina takadoisi aduna yamna maroiba parameter amne akoigi national leprosy eradication program gi kenomada angang da leprosy naba thengnaraba anuba case ta adagi nupi obi singda naba thengnaraba adagi amuk anuba thengnabasata grade 2 deformity na malai
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯅꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯣꯏꯅꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛꯇꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯀꯦꯁ ꯗꯤꯇꯦꯛꯁꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯦꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤ ꯀꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯁꯟꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯊꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ट्रांसमिशन एक्यूट ट्रांसमिशन कम्युनिटी लेरीना ताइने माना ताइसे अदुरगदी मागी मंगोंदगी लाइबा पोसे सोर्स से कदाई देनो सिमा अखोई थीबम संगी मकोक सिमा थीबम संगी डॉक्टर अखोइना सुम ताजबदा लेप्रोसी नाबा मिवेसिंगसी अखोइगी हक्सांगी सरुकसिदा अखोइगी फीना कुपसनबा थुंगबा अखोइगी हक्सांगी सरुकसिंगदा नाबसे मसिदगी मसिगुम पोसने हेना अखोइ डॉक्टर सिंजे कंसल्ट तब वाटलीसी मसि चुमबसाला कमाइन तब सानो मसि फनी आई थमजगे लेप्रोसी नाबसे कमाइन खंगदगे नत्रगन करम करम लायों मागी उथोके हाइजिमा आई अदुम थमजा होरगे लेप्रोसी की महिक्सिना पाम मफमसे हक्सांगी अयिंग जगह पामे मरुइना उनसा अदुगा मरुइना उनसा का याम नकनना लेबा कोई नर्व से सिंगली खरे लेरी यामना उनसा की हेक थंगना लेबा अल्नर नर्व काइना सिदा रेडियल नर्व काइना कमन पेरोनियल नर्व पोस्टीरियर tibial nerve the greater auricular nerve kaina atai mayam legre trigeminal nerve adu mayam legre ga su yamna maru oina moin toise skin ga yam nakna leba nerve sing se sida solle aduga magi haksang ki tawdori ba jaga sing se leprosy si singna ba si kamaina yage har kanda yam typical oiba picture gi wafam ni koina thamjari se haksang gi mafam amada unsa gi jaga amada hekta khitang wawthang na ba machu नत्र खितंग गांगली नब मचू की कनो पेच अमा स्किन द थोबा हाइरिबा मफम से सोकपदा थेंगबदा पाइबदा अयिंगबा असाबा करिम खंगद्रबा अदुदि लेप्रोसी ओइबा याबगी खुदम अमने कार्डिनल साइन अमनेबा अनि सुबमना लेप्रोसी नाबसी करमाइन सिंगनबा याय कराय भो ओइथोकपा यारगे हाइदि खुइगी सिंगदीसी नसाइ पंजबा उनसागे याम नकनना लेबा सिंगदी सिंगसी चावखलाबा नत्रगा थागलाबा हाइरिबा सिंगलिसिना सप्लाई तौरिबा मफम सिंग मसल सिंगसे सोंधराबा नत्रगा जिंजिंग लावबा कोइगी खोंग खुत जिंजिंग लावबा खर सम चेंजेस लेरबा हाइरि पोतो लेप्रोसी ओइबा यारेको अदुगा अमना लेप्रोसी से कार्डिनल साइन अहुम सिदा अहुम सुबसिना कइनो हारगन अखोइगी नारिबा चिंगनरिबा सोइबा मफम सिंगदुदगी खिजिक कोइगी कनोना स्काल्पेन ब्लेड सिना लेलगा ई थोहनदबि लेंदोइने को अदगी मटेरियल सि लौरगा कोइगी माइक्रोस्कोप त थालगी येंगबद सिदा महिक से उबा फंगब एसिड फास्ट बेसिलाइज माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया मखल बेसिलाइज उबा फंगब अदोइदी लेप्रोसी ओइरे हाइदोइनी अदो कार्डिनल साइन अहुम सि की मनुंग सिदा WHO की प्रोग्राम सिगी नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम सिगी ओइना हाइरिबा कार्डिनल साइन अहुम जी मरक्ता अमा यारदि लेप्रोसी नेना अदुम कंसीडर तौरे अदुगा ट्रीटमेंट होतोइनी अदुबु नसाइगी था तरुक की ट्रीटमेंट पीगद्रा नतगा था 33 की ट्रीटमेंट पीगदे पॉक्सी बेसिलरी न नसाइ ममांग दसु पंजागिबा याम हेना साथीदबा याम हेना लोंगनदबा अखोई मागी उनसादा स्किन पेज तो मसिंग अमदैना मंगा मुक लेबा काय हाइबदुरा नत्रगा मसिंग याम लेब्रा दि कुपथाना येंगदोइने साइ चिंगनरिबा मिसिदा हाइबा साइन जिंगदो उबा फंगगदी कुपथाना येंगा मागी लीजन मसिंग थीदोइनी अदुगा अदुइ मतुंगना माजे था 33 चादोइरा नत्रगा था 3 की चादोइरासे अदुदा कोइ लेप्तोइने अदुगा ngasai लोसल लेबा हाइबदो ngasai हक्सांग मौंदा हाकचबा नाबा साबा केम फाउदबनिना खंगोइदोइने मतमसे अदुदनेबा थेंगेसि अदे अनिसुबा मना ngasai लेप्रोसिनी सि हेक पनबदा अदुम स्टिल हौजिकसु स्टिग्मा अमसुम एसोसिएट तौर लेबसी हौसी अफबा हिदाक लेरे ट्रीटमेंट फबगी ममांग द एविडेंस मयाम अम लेरबो कोइ मियोबगी लाना थाजगिबसी लौथोकपा ngamdaba matang yam लेरी अदुना कोइ
ꯍꯣꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯁꯨꯒꯔ ꯋꯥꯡꯕ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ BP ꯋꯥꯡꯕ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯊꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯥꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯐꯕꯗ ꯋꯥꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯗ ꯆꯠꯄ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕ ꯐꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯤꯒꯃꯥ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ BP ꯂꯩꯕꯒꯨꯝꯕ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯊꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯗꯕ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯦꯝ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯅꯦꯝ ꯑꯋꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁꯁꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯔꯁ ꯂꯦꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯅ ꯇꯧꯏ 2017ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯦ ꯊꯥꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯆꯨꯝꯅ ꯆꯠꯊꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ एंटी लेप्रोसी फोर्टनाइट ऑब्जर्वेशन ने अब एंटी लेप्रोसी डे से ऐसी मतंग सिम थमजहोगे एंटी लेप्रोसी डे नत्रगा वर्ल्ड लेप्रोसी डे से अखोई की पृथ्वी की अतई मफमददी जनवरी की अरोइबा संडे नुमिसिद तवे अदुबो अखोई इंडिया की ओइनदी अखोई भारत की ओइनदी तांग कुंट्रा से जनवरी की तांग कुंट्रा द तवे करी मरम की तौरिनो सि नुमिसिद तौरिनो हायगदी अखोई फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी लेखिदब नुमितसे अदुगी नुमितसिदनेब तौरिसे करीगिनो महात्मा गांधी लेखिदब नुमितसिद एंटी लेप्रोसी तौरिसे ना अमुक थमजरगदी मतम अमदा अफब हिदाक लेट्रिंगाय लेप्रोसी से मयामना सोकना समनब किनरिंगाय मतमदबो नसाई महात्मा गांधी मसामकना यामना लेप्रोसी न लोइनरब लेप्रोसी न सोहल्लब मियोइसिंगसिबो याम फजना नुक्सीना जाना तौबिरमगा मोय मसा माय मखुनमंगना मोयसिबु सेवा तौबिरमबदो अदुई मतमसिदा अदाइदगी हौरगा हाइतारे 1930s की अदाइदा अदुगा अखोगी यामना मागी आश्रम सेवाग्राम आश्रम सिदगा लेप्रोसी सि मतममदा नसागी नाथै बिर थंबिरिनेबा मयुंगी मीना नेग्लेक्ट तौबिरिनेबा सोसाइटी ना नेग्लेक्ट तौबिरिने माय तौदना संस्कृत स्कॉलर में प्रचुर शास्त्री मासिसु मसासे लेप्रोसी नाबनी अदु मागी अनाबसी मा खक्त नते अतोप लेप्रोसी न सोलब मैम कोई महात्मा गांधी सिना मसामकना कोई लेप्रोसी से याम हेन हेत लोंगनब नते हैसी मा खंगबने उचुलमने अदुगी माना तौबिरम मैम दुगी निंजिंग बोइना मागी लेतब नुमिसिद पांगथोएबा हारिब नुमिसिदगी हौरगा थखाई सुबना फेब्रुवारी की तांग 3 सिबोक्ता अखोई स्पर्स लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन न सही खुदी की पाक्थोए अखोई नेशन पुंबा मरमदी करिनो लेप्रोसी की मरमदा मयाम मिपुम तिंगना अचुंब पाउदम से यौहनबा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंट मीडियास की mateंग और लौरगा नत्रगा अतोप पांबई उपायसिंग सिजनरगा सिग पाउदम असेंग पाउदम से मयाम मिपुम तिंगना खंगबा न यौहनबा सिन अदा हंदक सही की वइनसु थीम से सही खुदिंग की थीम से अममम ले हंदक सही की थीम से स्पर्स लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन के टुगेदर let us raise awareness, dispel misconception, and ensure that no one affected by leprosy is left behind. Adanga side pan biki budo. Akoi yamna awareness darkar leiri na side thambe budo. Adu si matang si adune. Akoi pulamak changaga awareness si hengal hanbam changi. Lana thazari ba ngasai leprosy si lai magi lai gi sabnani natraga phataba tawrubadai ni kaina haiba lana thazina si chum अचुंब पाउदम से मसी महिक हमना थोनबनी हाइबसी खंगनबा लेप्रोसी क्योरेबल ओइदे काइना लाना थाजरिबा पोसी चुमथोकपा हाइदि अफबा हिदाक लेरे फानबा अदुगा फानबा ngame काइसि मयाम मिपुम तिंगना खंगनबा अदगी अकोनबगी लेप्रोसी न सोलबा ngasai स्टिग्मा मसा मतुन मखल मखा मयामंगी मागी नुंगाइतबा पोट मयामम थेंगने सोसाइटी दगी आउटकास्ट तौबिबगुम्बा नेग्लेक्ट तौबिबगुम्बा सोशल गैदरिंग दगा हेग याहनदबगुम्बा अखोगी इंडिया दसु सुमाय तौदन डिस्क्रिमिनेटरी लॉ मयामम लेरमाबा मतम अदो हजिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना कन्ना माय मागे स्टेट सी की केनो सिंगसिना तौदना सेंट्रल लेप्रोसी डिवीजन ना कन्ना होनदना हजिक की हारिबा डिस्क्रिमिनेटरी लॉ मयाम से लोइन लौथोकनबा होनरी फनामन जु लौथोखरे सी मतंस द लाइबक याम फबा मा हाइगदे अखोय मणिपुर द सिगुम्बा डिस्क्रिमिनेटरी लॉ लेते लेरमदे मतम दुगी अहनजिन लमन सिंगसु अखोय सी याम मिएन सी सानबा जाने अदुनासु 2005 ता कोई इंडिया पुंबगी होना नेशनल लेवल दा एलिमिनेशन एक्सेप्ट तौबसे कोई मणिपुर दती 2001 दा एक्सेप्ट तौखरे हाइबदी एलिमिनेशन हाइबदी जीरो लेरे हाइब नतेको मा कोई लेप्रोसी की मतंग दा एलिमिनेशन हारगदी मी लिसिंग तरा खुदिंगी केस
amagi makhada phange haibani below 1 haidara less than 1 per 10,000 population ado hoji India na target tori se government of India adi National Leprosy Eradication Program gi makhada target tori se 2027 bauta zero disease adi zero leprosy lehenba zero transmission lehenba zero stigma and discrimination lehenba zero disability lehenba highly popotse akoi India si achieve tawna ba kanna changjali ba adu si matang si dane awareness yam darkar leiri se koi pulap impum ting na khamina ba ado hajik ki akoi ge Manipur gi oina di hajik se akoi gi department gi market gi show dum matam gi laiba issue sing gi thengna ga dum lae masi manga so akoi gi laibak yam phaba aidi yam hena sandong da badu sandok tan lakpa ne akoi yam low bu chongmani na khale hai batare hajik ti akoi ge taing thoi su leire ko anobo ki se akoi masi gi matang da makhata na sandok tan ba adu haji leire basing sina karma kamaina tawri habi matang sai kari thabak sing paikhat bi habi matang thambi hoi sumaina case hek ama hek tholakpa matam se case ama hek tholakpa matam se akoi gi objective se National Leprosy Eradication Program objective se quality service provide tawba aduga awareness se phanghanba awareness hengadhanba adu case anoba ma hek phange haidi thuna yangna treatment tohoba treatment hohoba yam maru ori se si matang sida sarka ngasai mamang da su thambi budo lying na ba hidak su leire aphaba free da su supply tawre aduga kari gino mi se su bo tholak ba da lot na ri se haibagi posida sai gi treatment complete tawse sidi ngasai gi leprosy na so alla ba mi si gi su yamna achoba kaino mane responsibility ne ba mabu loina biriba imung manung gi mi sing si gi su achoba responsibility ne mana leiriba kayo lekai sing si gi su achoba responsibility ne kai guma mana hidak si charoi dagi mong toroga su ekoi mayam da acid chahoga dawni matam chan chahoga dawni haibasi kari gi noida leprosy hek khangbaga treatment je phajana horaba mana associate toba maga loina hanba yaba deformity se ngak thokpa yai prevent matam chan complete treatment to horagadi aduna leprosy case ama hek phangbada tawdoi se register tawrani maje magi treatment horani mana khwaidagi nakpa magi yumdagi khwaidagi nakpa mafam health facility amadai heta lojaba yai khoina phanghanba hajik laying pathap bagi mong se aduga ama khaka leprosy se matam amadadi leprosy na rehdi to khaina leprosy hospital adu to khaina isolate colony adu thamna mayam dorme adu bo ngasai gi multi drug therapy si lakhraba matung 1983 dane akoi ki National Leprosy Eradication Program gi sigis da kaino hapsale elimination program ha mi matam du da leprosy si lakhib sidagi adai di hojikti yumda mayumda leijaraga treatment se tawba yare leprosy tawro haibane to khaina moy isolate tawba da ka leite kai gi no da MDT hek hokibaga numit kharagi matungda transmission se phajana dum handagan haidi mangon dagi atopada sando roi hoi hojikti doctor akoi ge tuberculosis for yumda dum treatment to na ida ko ado tuberculosis ne hena mung longna ri ne chathi ne mane mycobacterium leprosy mycobacterium tuberculosis ki sigi moi mahik se machi manau sing ne ado ngasai gi pot to damung la aga treatment andum haukrani amana contact tracing na matawi ngasai mana loinaruba maga kana nakna loinaruge haibase khangdokpam aduda post exposure prophylaxis adina single dose rifampicin pi haidi siga naknaruba maga yam close oiba contact hairaga casual contact na te ko ngahak cha glass am thakmina ba natraga ngahak meeting am da ngahak thengna gi ba ngahak sanaminruba aduda lowdong na te ngahak khut soknaruba nate aduda longna dong na te haidi aduki matik maji transmission sin neme ha haidi communicable ne hairaga su thuna transmit tawdeba adu nga sa hajab incubation period su am sange na haiba aduna karamba mi se contact ne haiga dage haibada kana gumba leprosy na narba mi ama maruina multivacillary na narba mi amaga treatment tawdriba mi duga hapta amagi manungda pung kun je loinaraba hapta amagi manungda pung kun gi chang se hapta am loinaba adusu yamdrabada tha ahum gi chang se loinaraba adusu haugi ba sahi ma sigi manung sida adu idi mal leprosy contact ne haidune hairi ba si je khoi thi doctor ne ba adu single dose rifampicin hairi ba mioi sing sida pi horagadi transmission se adusu kakki doine ba hairi mana kai guma mahik tu changre hai su mangonda anaba oina layong oina tholak oidoine si ne koina pot je pai kan doctor khoi gi Manipur gi oina ekoi leprosy na maram oraga deformity gi case se dum khara lai bara so ai simu se hoina khangzani ne
Pani thamjage nasai grade 2 deformity hana akhoi leprosy gi keno program se kamaina chathari ge haji magi monitoring system am da su leise angang da case lakpra natraga anoba case nupi da kya lakpano grade 2 deformity kya yawbano asi akhoi gi sigi matang sida ina thamjaning base akhoi ngasai gi case tarani thoi phangbu se sida grade 2 deformity ahum yawe sine ba khoina concern oirisi haibadi grade 2 deformity phange hagadi case se thengna re haibane thengna haidi matam do yam hongjen khra kanda mapan tholak tabana ni khangde natraga layong do khangdaba ni khangde natraga onana sum layeng ba thap chathal lebana ni khangde natraga maibagi laigi adugi thoramda lana thajana ba du da sum chat lebana ni khangde aduga matang sida amatang panjaning bamna leprosy da pure neuritic form of leprosy na amale haiba mioi sida mangonda unsada karimta uroi udabida only magi nerve singli sida sohalla kanda khut konjamani khangde pangdhamani khangde muscle singdo ngasai pixel laga lakpa si haiba pure neuritic form of leprosy se ekoi India da adum phangi adagi Nepal da phangi Bangladesh da phangi atai mafam da yam kana phangde sigumba se do hairiba posi ngasai grade 2 deformity ju akhoi gi case ahum phange haisi su hairiba case sing si oi hadi skin da amta tholak tab madi singli nauri pangtharak padugi orbani na neurologist amu chaluba mafam amdong chalaba amudong chaluraba hadi treatment di madi chachari ba haitare adubu ngasai leprosy se aduki matik hojik masing handharamni na mayam sina adongi angle do khangudaba khalludaba hoi aduna akhoina haijining base leprosy se mana mawong layong aduki matik makhan makha mawong matau tammaga thopa yaiba great mimicker ne ma si adi skin gi condition mayam amma leiri adu manana dum thope adu akhang ai dui manak to dangan na chalhoraga chingneraga di masai khanghoraga treatment horde deformity se phangoi doine oi halloi doine doctor matam su loisala kadore ado osala pagi swaji da aina na khangje ningi se khoi gi leprosy nare treatment chathare mase recover tawre adugi matung da amuk mase leprosy na bagi othokpa sidum laibra kramai to mi study report sigi matung ina leprosy hidak se phajana matam sana mapung phana chahoraba masi MDT se ko multi drug therapy se chap chana chahoraba relapse oibagi sang se yamna neme haibagi report lay evidence mayam leire adubu relapse sung tong toba yade haibadi leite Manipur gi on the case am bok thenga di relapse thenga de relapse case am thenga de aduna relapse sung tong to roi haibadi leite ngasai gi akoi gi antimicrobial resistance group ama leiba ngasai mahik si mane hidak si chajai haiga so mahik sin hidak sin mahik si hatpa ngamdab maram kariguma maram kharadagi aduna magi immunity jam son gibanani khangde kariguma maram kharadagi mai mahik si hidak sin changu yadu adugumba case lei relapse case thokpadi yai adubu available oiba study report mayam research ki report mayam dadi yamna neme haise aduna haijening basi leprosy gi hidak si saba horamaga amana ama haijale nangi do leprosy nate nangi do adu tobani nangi do lai gi ni onana sum to lei base complete oi hautraga di madu khitang akoi gi antimicrobial resistant toba yai adu natraga di masai gi relapse ki chance se adum khara neme yam neme haita hidi yam aduna haijabadi MDT se yam hena effective oiba makalam gi hidak tu doctor na prescribe to du phajan satho piragadi kaim te kiningai oiba leina nati haiba tare ne asai doctor sumati amadi mamang da pan bigre aikoi gi imung amada leprosy na ama yarpu matam da aikoi gi imung sina aikoi gi stigma discrimination si khara utpasini hena lekai gi mission utpadi gi hen amuk thawai da wakhal nuai tabasi faw dungna lobasi yawda banati haiba tare ana sigumbagi matang de di aikoina imung gi khwadi gi nakna na magi akoiba da leiriba singsina magi mentally support aga pitawbiba adu ma ba puthopira akanda akoi concern Dr. Singh da yengthopibagi tangai phadaba thawdang se masi lobuna chumibra natragana miyamna khanghigani uigani lekai na mabu hanthana yengbini ka haibi wakhan sida satpasina hena kudung thiringai oena da koin lobуда chumoidra kamai khanmi do thampiba wafam du yamna chumba wafam ni ngasai gi anaba masigi psychological support se magi immediate family members yamna mathau tayaba haidi ma masana magi hek thangnariba magi hek laiminariba singduna mirai biragadi kanana mabu support tobini aduna support tobiba ma changi
hidak tu ai ngasai mang da su panjab hidak tu treatment do complete tong na bo hona bada mayam do gi support ni psychological impact acho wa man lei se adu handha na bo hona bada e nangi ana ba se doctor khang hei tanar gi hidak si chari phobam thok po ni yengo report si da su aphoba mayam ma mayam loin phagre adu india da hojik masing yam je hai ga su khoi manipur da yam dre admai to no world gi matamam da yam sathina yam ba poche phoba hidak si lak padai di yam dre si mayam si moida psychological support si pibi draga di kanala pibi ni adu matang sida amakak aina panjaning hobam na unsa da angauba pakpa khuding mak leprosy natte sima kariguma kanda vitiligo na leiba unsa ngok thokpagi anabam leiba se hojik maksu mi khara da di khangdemna leprosy se karino na chapchana information do leitabani na leprosy gi maram da chapchana khangdabani na vitiligo se leprosy or buning den lotion leb angauba pakpa si mayam na moino angauba pakpa hainai haiba wahai se kitang di kanman bra khale adu ku mayam haina badu ni ko in dam jai angauba pakpa na leprosy unsa gi machu ngothoga ngotho leiba haiba vitiligo si bok leprosy ne na lan na khan adu lotion leba adu su mapan thokpiro o adu di longna bo pot na te mahing na te adu su ngan na treatment torga di hanai machu halakpa yai ko vitiligo si so admai to na unsa da ngokthokpa khuding mak leprosy natte leprosy aduk thina longna gan bai anaba natte leprosy phajana treatment torga di ngasai deformity to ba potu completely prevent to ba yai aduna mayam mipum ting na leprosy se khangmin na leprosy ga loina dori ba mi se leprosy nari mi se atopa kanam na te ekoi mayam se marak ta ge amane society si gi member amane madu matam sana treatment to bi horaga di deformity gu mase le hello dri yam productive oiba society gi member ama dum oidoi ne aduga leprosy naru raba mi ama kana gu ma naru re magi treatment se tawraba matungda ma completely normal individual amo na dum lei be yai simatang akhoi mayam khangmina bo hajik madu gi khudam mayam man manipur da lei re haba tare leprosy naram bade gi recover toraga lei ba mayam adum yawi ai tare doctor sida khoina khangjening ba ma lei sina ai khoi gi mi amagi skin da natraga na magi nerve da ahung ba lakwa matam da madu matam kuina khangjelaga lei ba simi kai thoina yarong bodo bo mande haiba tare skin da nuai taba ma sen sam la aga di madu skin gi doctor ama da hekta yeng ba chanai adu losalli atragana mangonda aikoigi yeng thukning bagi wakhan leite kaina hairi basi masigi poside sida aikoina skin sida karigama ama ahong malak matamda ana basina skin doctor salaga soni yengam gani haita madu yengeba doctor singsina madu leprosy ni haina madu haiba gi kudong chada basi leiba sala natragana atopa mangonda guide si kari piba wat pana oibasano aikoina natragana mana hekta skin ahong mamalae napta ahum mamalai masi leprosy or mani ai haido ro hana haibasi dum chungba doira kamai to basano sai sim ekhoi manipur gi oina yengbadati population su yamba mafam nati aduga adum health conscious way mayam se ko khoi na bai matang da dum kitang kanna lumna dum longna banina skin gi ayambana mana manifest to this skin da aduna skin gi specialist amagi manak ta chatlaga di leprosy ni nate se adum irai laina kangbam to kangani adun natana akhoi gi hojik se kamain toroge da 2001 da ngasai elimination si level se phangramni na leprosy si adum one of the neglected disease topical disease amagi manung da dum challe ai khara adum authority na su later gumbani haibasi da aduna expertise su walak pa haigadra natraga leprosy gi baram da khara interest lei dana thijalu dana pa dana natraga nungti gi thengnari ba oiraga di heta irai line adum khang dau jani hoi yam doubtful loiba case khara de skin biopsy bhok to ba yawi ko aduna tabedang sai pure neuritic to the adu miss out to ba yai haidi unsa amta leiroi doini na monda unsa da kaimta leiroi dona adubu ngasai gi akhoi treating doctor singsina skin gi doctor na taso physician or neurologist or na tra general practitioner or high river pochi leprosy se sumai na magi mawong mato layong se sumai na uthok pa yai ko haidi singli ji kuina pangthare natraga khoi khutsa ji jingjing lausale adu masu oithokpa yai ko haibasi khoi mind the lehogdraga di adu nanthokhi doine ba leitrena posi leitrena khaladi thiboi porchi ma khanara roe ana lei adu mo oithokpa yari ko haibasi masu khalhora gadi dum matam chana phangani na main thamjage amana skin gi pochi skin gi ana ba khuding ma loimak skin gi doctor da loin laktaba yawi haidi periphery da di yam na manung chenjama mafam da di khoi gi general practitioner na dum yeng bisu yawi
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯗ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯒ ꯐꯤ ꯂꯩꯀꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯝ ꯐꯃꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯠ ꯂꯤꯁ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯌꯧꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯦꯁꯇꯨ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯍꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯀꯟꯁꯤꯌꯁꯇꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯂꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯝꯗꯧꯗꯤ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯆꯠꯂꯤꯕꯗꯨ ꯑꯣꯟꯅꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯑꯣꯟꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯇꯝ ꯍꯧꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯃꯆꯨ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯗꯕꯗꯨꯗꯤ ꯐꯤꯅꯨꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯤꯅ ꯀꯨꯞꯁꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯈꯔ ꯅꯦꯒ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯅꯥꯕ ꯍꯥꯀꯠꯆꯕ ꯀꯔꯤꯝ ꯐꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯁ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯉꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯍꯟ ꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯦꯟ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯅꯤꯀꯣ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯍꯟ ꯈꯪꯗꯦ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯦꯛꯁ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯏꯅꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯇꯔꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ 5-10 ꯐꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯁ꯭ꯄꯔꯁ ꯂꯦꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯤꯑꯕ ꯉꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯅꯧꯕꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯐꯪꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯜ ꯑꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯦꯟ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯁ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯏꯟꯇꯔꯄꯔꯁꯣꯅꯦल ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯕꯨ ꯂꯧꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯂꯦꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯅꯒꯟꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯛ ꯊꯨꯅ ꯑꯗꯨꯛ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯂꯧꯅꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯍꯤꯛ ꯑꯃꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯊꯨꯡꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯏ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯍꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯦꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯅꯥꯔꯦ ꯆꯤꯡꯅꯔꯦꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯪꯉꯒ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯖꯕꯗꯨꯅꯤ 5ꯗꯩꯅ 7 ꯐꯥꯎ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝ ꯆꯍꯤ 10 ꯐꯥꯎ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯎꯟꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯈꯨꯠ ꯁꯥ ꯖꯤꯡꯖꯤꯡ ꯂꯥꯎꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯡ ꯐꯤꯖꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯦ ꯂꯦꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯃꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯄꯨꯝꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯖꯤꯔꯣ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯃꯇꯪ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯨꯠꯊꯠꯄꯗꯨꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯇꯣꯛ ꯁꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯂꯦꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯑꯆꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯛ ꯁꯣ ꯂꯦꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯇꯣꯛ ꯁꯣ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ